Asibingelele futhi Mkhanya Kude TV. Siya-subscribe abafowethu, siya-followa, siya-like, sendela abangani bethu. Ungabuki wedwa. Uma uyibuka nje le video ucela usendele umngani wakho, wonke umuntu ongamsendela. Please guys, sonke sendela ugogo umkhulu, wonke umuntu umsendele. Kusayena ke uZulu undaba ezithu Mageba. Bafowethu. Ay. Yabona nje lokhu ngisho nje njalo la kuMkhanya Kude TV ukuthi balekela into ekusondeza ejele, balekela into ekusondeza eduze kwasejele. Ubona makuthiwa ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Akuyakhuluma ngempela ukudla kwesiboshwa. Wena nje uyadlala eminyango, thatha ukudla kwabhuti wakho udle, thatha ukudla kasisi wakho ade kwi-microwave udle kusefrijini, ungabe indaba zayo banodla inyama kuphela kanjalo. Ngeke ukwenze lokho ejele. Ngiyabadabukela labantu abathanda ukudla too much uma befika ejele njoba engafuna ukukhuzeka ukuthi uma ufika ejele uyofika ube yini, because ejele ayikho into yenza nje ihamba emoyeni. Uma ngifika ejele noma ngalesikhathi ngikhona ejele kube khona la reception enifikela khona ubaba ochazayo athi awuyithatha into yesiboshwa umuntu ongamazi, njoba ngake ngakhuluma lama episode adlula, awuyithatha into umuntu ongamazi, awumthatha umuntu ovula ukuthathe ukudla komuntu ngoba uzodleka nawe. Sathi ukudla nawe fanele udlekeke. Asike umuntu ozohamba esireportela ukuthi hayi baba sengidlekile noma ngoba nawe khona okudlile sho nawe uzodleka. Okay, ngingayinaki, ngingayizwa le, ngingayiboni lo nto leyo. Then mase ngizwa ngabafethu naye khona ubaba okhuluma kanje ake niyichazeni lento bese bachaza hayi ukudla kwesiboshwa nje. Kudla nje kwesiboshwa kuyakhuluma. Ungaboni isiboshwa sikunika amaqatha awuthu enyama ngoba ikhona indlela ngaphakathi ekitchen okwenziwa ngayo yokuthenga ukudla ngaphakathi. La khona ejele kuphaka kwamaqatha awuthu labo makudliwa ibeef phaka kwamaqatha la awuthu amaqatha hayi imbengo, amaqatha la awuthu. Makudliwa ipork phathwa amaqatha awuthu. Makudliwa ufish kudliwa into oyibonayo ukuthi awube kuyisikhumba safish, ufish mhlawumbe lo mkhulu uzoqoqwa la usudla ukuthi awabe ngidli ukuthi la. Okay, makudliwa iphiko lihleshula yonke lento leyo. So ke lo kwazi ukuthenga ukudla thothi isitsha lesa ice cream u2 liter noma 1.8 kugcwele lapho uyakwazi ukuthi ke usuyafika wona sethi hayi nakho usibanibani idla noma nakho uZulu woza sodla inyama, woza sodla la uphuthu, sodla nakho ukudla. Usuyagijima ke nawe ngoba ulambile Nkosi yami usuyadla. Yabo nje ubudla kuyakhuluma lokudla ukuthi nawe uzodleka. Yabo ngoba khona abantu ababezothi izinsansa okuyibona abantu abalidayo, okuyibona abavamise ukuthenga ukudla kanjalo bese benika lezi ingane engazilutho zibanike lokudla lokho. Isikhathi edla lokudla naye ntambama fanele mase kuvalwa ijele sekucisha ogesi uze lapha emtiyadini wakhe ayikhulumisi, uyakutshela ngesikhathi nihleli la nidla ukuthi hayi makucisha ugesi nje uyafika lapha embedeni wami uyobona ubusufike khona nayo into ecijile ngiyodleka la, ngiyadliwa nje njoba de ngidla lokudla ngiyadliwa akuchazisi. So ke for the rest of your life usejele once waqala wavuma from first day ukuthi ngilapha ya ngiyadla ngapha ukudla kwalomuntu nami ntambama ngiyadliwa. Manje kuseni ngidla ukudla kwalomuntu ntambama nami ngiyadliwa. Ngoba nje khona umfana wehlala endlini eseduze kwethu number 8 owayenaleyo issue leyo yokuthi udla ukudla kwensansa njalo mayithenga ukudla iyamthengela imnikeze bese imbizele emtiyadini njalo ntambama imbizele emtiyadini, kanti the other day izombizele emtiyadini kuzovele kuseshwe. So ke bese ke eyambiza ke ambizela emtiyadini ngenxa ukuthi njoba ngisho ukuthi ukudla kwesiboshwa kuyakhuluma. Udlo ngesikhathi sekunika ukudla ungacabanga ukuthi wena nje sesithi hayi amen haleluya sekuphelile. Hayi mhlawumbe izimbili zintathu ayifikile 100 engenza lokho ukuthi kuninge nje ukudla for free. Njoba ngisho khona labantu ababizwa ukuthi izinsansa ejele okwazi ukuthi badila nokudla abafana nje ejele. So andinginabafana futhi ejele asebeyitshela ukuthi ja ngiyadliwa nje, ngiyadliwa angalokhu nje ngiyale nale
kuma episode adlule ngeke ngayichaza lento ukuthi khona abantu abadila ngokwazi ukuthi hayi mina nje ngufebelina wami ngufebelina wala ejele nje ukuze ngikwazi ukusurvive ngiphile ngoba khona abanye asuthi sebejele sebe rejectiwe vela ama families whereby ithi family ayasakunaka wena uyahlupha kade sasekhuza and everything so akana roll on akana thawula lokugeza akana mavesti akana icathulo zokushintsha akana lutho ejele so ke bese fika ngaphatha zoba ufebelina nje wasejele ayifebele ukuze akwazi ukuthi ngoba ngesikhathi efeb bamupha lo roll on bamupha lo lokhuzana akwazi ukuthenga ezinye izinto asuke eyidinga so ke naye ke lo ngenxa ukuthi wa umuntu oyekuthanda ukudla engasuthi so lo sivele semdile ukuthi hayi mina ngiyakunika ukudla wena kwakho uzonginika ilokhuzana ichocolate box le kuphelileke athola into ecijile so ke ngaleso sikhathi ke ugcina ke kodwa kunjalo kuyakwenza futhi ubuda gcina sekubuyela back lento ede ngikhuluma ngayo yokugwazana kwabantu ngoba mhla insansa ngalelo langa ingabanga nakho ukudla mhlawumbe for 2 days yangakwazi ukuthi ikutholele ukudla vele ngeke nawe uyinike ichocolate box so obviously uzokwenza njani uzodlulela phambili kwabanye ngesikhathi ufika lapho uthi nqo usuyabaxabanisa laba abantu futhi again so mangithi ukudla kwesibosho kuyakhuluma ileyo nto leyo ukuthi ngeke udle bese kuyathuleka ngesikhathi ukudla lokudla obviously into elandela lapho sekumsindo seniyaqala niyaxabana seniyaqala niyabanga la ukuthi wena uyangidla awungisangithengela ukudla ngoba yabo nje kwenye kulamfana kwase kunaleyo issue leyo yo ekhala ngalokho ukuthi lo usemlala kuphela akasamthengela ukudla sekuphela u2 days engadla ukudla lo emlala kuphela so very painful na into enye eyayi painful ngendlela eyisimanga any only to found that umusuhlana iphansi umuntu umbuzo oba ngeke ngasho ukuthi khona izinto ongayijaja but mina Zulu angikwazi vele ngikujaja ngaze ngihlale nawe phansi yabona ngoba khona umuntu othi mayebuka uchaza istory kanje ebese yakujaja hayi lo wayenza engaze azahlala nawe phansi so ngaya kuyena ngakhuluma naye wathe mina Mr Zulu mfethu angisuthi angikwazi angisuthi ngalokudla kwalanje angisuthi ngeke ngize ngilale ebusuku so sengaze ngayitshela ukuthi lo 15 years wami ngizoqeda kabuhlungu kanje ukuthi njalo futhi akusebuhlungu bekuhlungu ekuqaleni akusebuhlungu manje sengiyazazi ukuthi okay mangade ngilokhuzana ngidla ukudla komuntu vela will pay I have to pay ngaleyo ndlela leyo so ke abanye uthothi uzokhokha ngokuthini ngowashela mongwashela then senginami khona sengizokwenzela khona ukudla kwesibosho kuyakhuluma akuchazisi njoba ngisho ukuthi ungene reception ubutshelwa ukuthi wathatha into yesibosho ngeke khona ukudla kuphela wathatha into yesibosho iyakhuluma ejele ukwazi ukuthi ngavele ngikunike roll on nje for free yabo uma nginama roll on amaningi uma kuthiwa njoba ngisho ukuthi bancane abangenza lokho uma nginika for free ngoba ngikunika nje for free ngempela uma hayi nomfethu nayi roll on u20 rand u30 rand nayi vest mfethu ayi u100 rand yabo unginike imali nginike lokhuzana uma ngifola under abantu abayinsansa ke ngizothi nginike i-roll on hayi ntambama oze mtiyadiyeni futhi not ntambama ngoba kwenye indlu nje number 11 zayiqhuma ngisho emini zekhala ngisho emini ngoba phela ngenza ukuthi ukudla kwakho kuthengela umuntu ose number 1 wena uhlala number 11 obviously isikhathi sokubona nesikhathi se-exercise so uzofika kuwena kuvalwe imtiyadiye emini ziyakhala la imtiyadiyeni ngaphansi komtiyadiye noma niyeposini ziyakhala eposini so izinto ezenzakalayo ngaphakathi ejele ijele bafowethu liyinkinga ijele libhlungu ijele alikho mnandi make it sure ukuthi you run away ngizolokhu ngiyishilo nto make it sure mayikhona indlela ukuthi ulibalekele ijele ungasondela eduze kwalo libalekele ngayo yonke indlela ongalibalekela ngayo ngoba njoba ngichaza ukuthi uzongena ejele kuphela isupport yabantu ade bekusupport usemnyango kuphela yonke into uzayidinga i-roll on uyadinga isixubho uyadinga icolgate uyadinga insipho okugeza uyadinga mhlawumbe ophaqa bokushintsha mhlawumbe ngene ngophaqa ngoba mawuboshwa ugcina usugwetshwa and amateki la athiwa ayakhishwa lapha esitokisini izintambo ugcina usugwetshiwe mhlawumbe gwetshwa 30 years gwetshwa life sentence uzophila ngani ungaphakathi ejele usuyaqala lapho ngaphakathi khona umuntu ozokutshela ngangena ejele ngesona isitabane but manje sengize lento yangena
magcina sengishintsha nami ngimukela ngoba ngigwetshwa life sentence ayikho into engayenza ngiphila ngokudliwa ukuze ngikwazi ukusurvive ejele ukuze ngikwazi ukuthola lento engiyifunayo ukuze ngithole roll on ngithola into yokugcoba ngigcotshwa lezi zinto ama tissue oil nama baby oil ukuze ngikwazi ukuthola lezi zinto lezi fanele ngidliwe ukuze ngikwazi ukuyithola kunabantu futhi abadila nalezo zinto lezo ukuthi siyakudla bese uthola lezi zinto lento oyifunayo so ke istory salomjita sasi very painful ngalendlela ukuthi ngangimzwela kube nganginamandla okumsiza ngangabe ngamsiza ukuthi iphuma kulento le mi ilokhuzana and futhi uma mina sengizomkhipha lapha ya ngoba ukusiza futhi umuntu ejele umsiza honest fanele uqala ucheck eqala ukuthi akanukeki indawo yini ngoba kube nje ngangimkhipha kule hansansa eyayimnika ukudla ebese imnika ama roll on ebese intambama imvakashe noma isemini ayoyidla lapha ayoyifaka into ecijile uma mina sengizomkhipha ngithi yeke lento le musulokhu udliwe ejele into oyifunayo mi ngiyakuthengela yona kodwa ngithothi mina angibheke lutho sengibulale lo yamuntu sengimlambisile lo yamuntu odla lo mfana so sengiyamlambisa lo yamjita so sekufanele manje ngiqaphela ukuthi ngeke yini ngifike esigabeni la khona mina sengiyitarget yokuthi uZulu ukhipha abantu esibasebenzisayo uthatha abantu esibhizi ngabo esidla ngabo abantu so ke asiqaphela into efana naleyo asibhekisisa into efana naleyo ukuthi uma ungena ejele uyimpatha umuntu kaBaba awazi lutho ngejele baleka ukudla ongekhona okwakho neliswa lokho kwakho ukudla okudlayo idla lokho kwakho uma unamandla lokuyithengela okwakho kuthenge ungathatha ukudla ukuthi hayi uze umuntu ethi hayi nakho hayi idla mfowethu khululeka uzokuthatha udla njengoba ngisho nami ngeke ngasho kwenye indawo ngathi nami kwafika isikhathi la khona ngibizwa omunye ethi hayi khululeka Zulu ozobamba amaqatha la ngamenyezwe omunye umjita vele wayesengazi wangasemakhaya wathi baleka lapha baleka nokuxoxela ngelinye ilanga ngabuye sengibuya kula ngathi mina konke esangiphuthumisa lapha ngisosebenzisa ifoni ngoba komuntu ongiboleka ifoni ayikhululeka baba yabo ngazenza umuntu okhuluma nefoni yabo mase ngizwe ukuthi ayinsansa lenkunzi yensansa isikuthakhethile yabo ngoba nithi nihlele ejele kube khona nithi nihlele nje kube khona umuntu obekubuka ukuthi hayi lo waziwama kahle and lento bengingayazi ngize ngayibona ngoba nami sengihlalile nami ejele ngizwe umuntu esecomment ngithi hayo ntate abo mina xa ngithuseke into ngicina nami sengize ngiba nokujwayela vele environment yala ngimuzwa omunye encoma athi buka lo mfana unekhwekhwe lihle kanjani yabo nje mathi ungibhekise phezulu abakubuka izinto efana nalezo ukuthi so ke abakubuki kuphela eside lokuthi uze wakuthatha ukudla oyidlulele akubuka umuntu akhalele so ke kanjalo uma usuthatha ukudla kwakhe usuyafika ke ejele la usuthatha ukudla kwabantu obvious bazothi nawe khokha so indlela yokukhokha ukuthi umuntu akulale ukuthi umuntu akwenze lento oyifunayo I've been shocked ukuthi ejele khona abantu abamunye abantu amunca into ecijile amunca into ecijile as ukusaka so ngibuka yonke lento le ukuthi izinto ezenzakala kuphi ejele istory lesi esashaya lo mfana ukuthi udla ukudla kwabantu agcina and into yamkhulula lo mfana wazi wacela ukuthi ashintshwe ejele wasuka la ejele lase KZN waya ejele laseGoli I'm not sure noma afika waqhubeka nayo lento noma wafika wenze njani ngoba wangiwenza nje umuntu ethi sengikhathele abona manje babuZulu ngishawula life sentence sengikhathele ke kodwa safuna ukuyophila enye impilo manje kwenye indawo ngeke ngiye kulokhu ngidliwa abafana wasuka wathi ejele laseGoli kungconyana khona kufana nala eKZN wasuka eKZN wahamba waya eGoli so engizama ukuthi kwase kufike esigabeni naye la khona kubhlungu khona ukuthi uyadliwa ngoba imagine lento isitholwa ingane yakho sitholwa ingane yami ukuthi ubaba wayedliwa ejele isitholwa umkakho ukuthi wawudliwa ejele noma intombi yakho ifika kanjani emadlebeni abo ifika kanjani kubona qaphela into ekwenza ungene ejele.